اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہرمان اللہ سروکی دو باز کی بینچ پرویز مشرف مڈیانی پٹوپولے معاملہ سرا چیئرمین نیب جاوید اقبال خلاف توہین عدالت درخواست سرا کیس گوش دارک بتائی نیب توہین عدالت کیس پر صحیح رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جم کنائن تک اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہرمان اللہ گوشت کے پرویز مشرف کیس نیب واسطہ ٹیسٹ کیس ہے خیبر پختونخوا بلدیاتی کچن کالیانی دومی باہر بابتا سپریم کورٹ کیس گوش دارک سپریم کورٹ گوشتے کہ آمد گیس الیکشن کمیشن فیصلہ خلاف فرمان ندا آمد گیس ریمارکس داتے کہ الیکشن کمیشن 31 مارچ کے پی بلدیاتی کچن کالیانی نو کے شیڈیول داتا ہے دریکارانی وزیر شاہ محمود قریشی گوشتے کہ مسلم لیگ نون دو باہر آئیں یک باہری تحریک عدم اعتماد اور دومی لس کچن کاری کنائی نگے پلہ مرضیہ کنگا گلوٹی تحریک عدم اعتماد اپوزیشن استحقاق کئی اگا عدم اعتماد تحریک اتگڑ سیاسی وڑا اشیاء مقابلہ کریں مزن وزیر عمران خان گوشتے کہ چینا 5000 مزنی ڈیم جوڑ کو تک مایو کا 2 مزنی ڈیم جوڑ کو تک ڈیم جوڑ نکنگے سوبا پاکستان باز تاوان بتک اگا اما ڈیم جوڑ بکتے مروچی پاکستان لینے نہاد گران نیت لینے نہادانی گیشی بواگا گو ہموک چیزیں نہاد گیش بھی ایران تحقیقارانی وزیر ڈاکٹر احمد وحیدی اگو نو باز کی ڈلے ہمرائی پاکستان سر تحقیقارانی بنجائی وزیر شیخ رشید ایرانی تحقیقارانی وزیر وشت کو تک چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال گوشتے کہ کرپشن علاقہ جنگ اولی ترجیح ہے راج اربا کلدارا لٹو پل کنوکانی مقدمہ آسرا سرکنگبا نیب گو یک مردم اور گلیا گو ہچ وڑی سیادی نیس نیب سیادی گو ملک آئیں نیب اربانی حساب زر ریکور کو تر بنجائی وزیر فواد چودھری گوشتے کہ نواز شریف گو میں ذاتی جنگ نیست راج ذرہ واتر بکا عمران خان صحبہ درست سے دوز یک جاہ بتگا نواز شریف و یہ چک لندن نشتگا اساق دار اور نواز شریف امین چو امت نیس کے بیایا وطی کیسانی دیم پانیا بکنا مزن وزیر عمران خان گوشتے کہ ناشرکارانی علاف امریکہ جنگ ناشرکار ودی کو تک امریکہ اتحادی بستارہ درست گیش تاوان مارا بتک ای وحد افغانستان عبید طالبان دیگا آپشن نیست باید طالبان سرکار زدتا زد منک بھی خیبر پختونخوا 13 ضلع 2 بار پولنگ ڈیرہ اسماعیل خان میرے سیٹے سرا پی ٹی آئی امیدوار علی امین گیندہ پور صوبمند